Narindo. Niko. Para Pak Purian. Situ ya, di mana, Pak? Oh, pengiri malah po kami satu ini soalan. Yo, Pak Jojoy. Yo, dari turun tangan mau komite keluarga ta jamai tolalan tama paling kurang tuta tete ya ta tiro bangi kona pola Bisa mo ano, tahu dong. pore namanya kemudian ini to alang satu demo pong Pak.
Iya. Solat ang adan na pangaleon.
Ya to bay we tak nabi sampele ito la reke sedangkan ya to bay da dua jona la taberu ito ya to lan to bala akan da abang milan to bisa na minim patoroi yan nende to na pele du kala la jomai mi sangki ni mi ya pendek itu jo tu bayi oh itu jo tu balakan jo sampai ke bayi Bagi negara kau dikit. patar-patar itu terjadi tu tanah ni oto topan jo mena lesa oto dah kau tu pendek tu dah yau padahal baik tak nama ente tapi dah ambil pendek tu sebab nanti aku jumpa pendek ni tu lah oh apalagi ya tapi paling itu lah paling dulu itu kita apa seni ada sulinda barang minim alih pokok memang satu alai dentro rekke to bai alai rekke si toy talingan na selete na miri rekke Baru-baru di Babadatu juga itu berrabut alang indah inam bituang inam juga itu bagapunan dao pagi gua lalangam palagi sabu temai lendu si bumbung batingi laun nulai kalau ada bario ikut abe dapatan rampa tali gaduan tamassul nasa ngada bali maya suling pilih bulan tangga bairi ya tu rombongan lembaga kalian ala tama jumpai ya betul rombongan nasian ebing derida rombongan
siapa itu banda Delinda rombongan nasi dari Risma Delinda rombongan nasi dari Risma Delinda rombongan dah Sabi Sadibe juga Jakarta rombongan dah siada tambang Delinda rombongan dah Bapak Resli Jumi Makassar rombongan dah siada dari Ardi Delinda rombongan dah siada Ibu Tapaka Lulu Bara rombongan dah Sulu Suluk dah Tapaka Lulu Bara rombongan dah Bati almarhum Biye Landek Lamai Kaduluan rombongan dah Bapak Ika Jumai Tarakan rombongan Bapak Madi Lamai Debu rombongan dah Bapak Miko Del Lamai Rura Labu rombongan dah Mama Il Jumai Makassar rombongan dah Bapak Parantian Jumai Jakarta rombongan dah Bapak Dian Delabu rombongan dah Bardo Nabang Jumai Jayapura rombongan dah Bapak Bande Jumai Bode rombongan dah anak Indo Rabba Nabani Bantu Susan rombongan dah Bapak Dia Jumai Makassar rombongan dah Ira Siana Ira Jumai Basti Bayu rombongan dah Bapak Nabli Delinda rombongan dah Bapak Rara Batu Belgi Indelinda rombongan dah Bapak Darba Melabu rombongan dah Siana Devi Indelabu rombongan dah Siana Devi Indelabu rombongan dah Bapak Hulu Indelabu rombongan dah Siana Sandi Siana Sandi Delinda nah rombongan anak Siana Rangganga Mai Kabiri kita sangat tuh salura salu buku la lendu tamate allo kaberintina dah sambungan rombongan bah ya betul rombongan dah anak ane dan Jumi Batan di DP 87 80 kaset batu treke painang kalua BBC suara sangat 60 foto treke DP 87 80 kaset tapi painang kalua di tak pasti ada kamera pi lagu gua onina alus si bangalola tumbe kana pare bulu ang kulangan magadabe londong rekemeo sigitanda sauga langan begadabe langan teba itu manda masalia langato bindin nunni summa agam budo sade anggan nade mai to digente to sidoli bebosena tondo godo singgo tang lamma nade bangaleo igua anna rabate mai tondo go sari baban teda enan tador roi digente toba parenta tungga saga anggan narangam bumbum kalua narago te mai to sidarana galu bello lagi to singgo lusum turun di badan sapu tombanang kadamase robindan tombago kabisara masulo sulo dipo sulo sulo lalang daute kulit padang dipo biak kalambanan daute dipo mangkanida rara magamban guna modun dan bumbungan kalang lago bakbana lembang naru yang ada wadin dote kaibat lago benduan limpu tiung baban dari samagarai adol lo bibulan sama paliliran na padang adilago danda pada ngababagan dapa tungka samanda dinaim pagendan rambua binna to di bodede dinaim padunan nang rodok meruayanna to di bodau anggan nara ramadam mandu diumba sama baliliran na badang di Jakarta to dio badang di umbuk na Nusantara Bali Sunda Indonesia digente to matang mataku maklo pidau kauntang madiam maklo pidau sarebu saya urun gunang kulo anda dari edi bodede na to malang sangka na ante maklo to tebo lantai gula to baras anggaran bulan na dimba sama
landa pada di Makassar to dio pada di Kente tandu kunjo ya pada dari kita gerak di Japa Tumbaban dari sana di Kente dan pada mobil tanda mana itu ando ida tandu barang bulu tanda itu laga punten nabo de tanda di landa pada de dosit nabo anggapan dari Samarinda hingga pada di Jayapura dengan tanah di Bonede asal mula atau rono kapuan ila turi yang ada inte argo dapur umum jadi itu daftar batu di gua karcis ke kamu tomatu gas diopo selagi basa usaha nau pada dapat sadai semua ya to tahu lah nabi kan kita itu daftar pada udah nggak tahu lah nabi to nulako nanti di gua to baik nade buka tuh lalu saudapo nah tandai do terlalu pasagian di kande yang betul informasi laku kamu itu masih utuh. Nah, ini saatnya begini terantang lah sangai baik. Salam laku kita sudah dasar.
ya te patualan inang kanasa markata marombongan tu puana te nolan me kata be kanila kotoron to parenge la kotoron ambe setoron siala kotoron to parenta Bapak Pendeta Salam Majelis Gereja siala kita minto salanasana terampo tongkonya lorekona inde to matonta saladui batu tumpi te Jonathan Kesoro na batang ke te beto mamari bindara te no te dona siang deitanan lamatandung na petuaran lako seneluri te dona siang deitanan lamatandung na petuaran lako seneluri te dona lako senesepi sampai ini pengulangan na petuaran seneluri Dewana anak kesini selfie sama ini pengulangan na petuaran lako seneluri. Rinda terote. Dewana papa nana perinda na petuaran lako seneluri solo senitangke. Dewana papa nana perinda na petuaran lako seneluri solo senitangke. Rinda terote. Dewana seni uking Lamai kawasi di batu na petuaran lako seneluri Dedona sene uting lamai kawasi batu na petuaran lako seneluri Kupang apa to kamu reden di temi batuan teke dong ni kok kamu tomong kambi menjara dedong te Edongan nasi polinje dong meto buron na petuaran lako seneluri. Edongan nasi polinje dong meto buron na petuaran lako seneluri. Bidang edongan de. Edongan almarhum Bita anak tomate. Edongan almarhum Bita anak tomate. Bidang Baina Hermin yo me papua wamena umpatu papareno. Baina Hermin yo me papua wamena umpatu papareno. Bina babete. Baina Doris samari mega dulung umpatu Willy Kristumule. Baina Doris samari mega dulung umpatu Will Kiris Sumule. Bina babete. Baina Siska Domay Mangkasa umpatu Papareno. Baina Siska Domay Mangkasa umpatu Papareno. Bina babete. Baina ni Abner Domay Sapan Naban ni Aksa. Baina ni Akser Domay Sapan Naban ni Aksa. Bina babete. Baina senitoban di Derinda na petuaran lako senitangke. Baina senitoban di Derinda na petuaran lako senitangke. Bina babete. Baina bati almarhum Reksang Domainula Kamadangan Upatu Tobalu. Bina babete. Baina papa na Yuka Domaitarakan Umpatu Tobalu. Baina seneipan na Banto Balu. Ina babete. Baina Herman Soladina Indelinda na Banto Balu. Ina babete. Baina papa na Madi Sambali May Kadundung Umpatu Papareno. Baina na Ibine Indelinda Umpatu Tobalu Sola Joni. Ina babete. Baina na Ardi Umpatu Tobalu. Ditole. Ina babete. Baina na Kasendo
umpatu tobalu ditole ina maite baina naksendolotong umpatu tobalu ditole ina maite baina pongines umpatu tobalu ditole pa ina maite baina pongerda umpatu tobalu hei minda maite baina siapa pakisa yang may bone na ban siapa Medina baina siapa Abel Rantetondo yang may bone na ban siapa Palina hei minda maite baina Yose yang may tondon pengutang bolong na ban Papa Reno baina pong dea yung may mangkasa na ban pongeda hindi na bate baina bati siya notiku inda-linda na petuaran lako senetangke bate baina tian kereba yung may tumika na ban Papa Eda inda na bate baina seni angel sambal mai tanpa kalulumbara umpatu Papa Reno inda na bate baina bati almarhum eka lamde sambal kanurun umpatu Papa Reno inda na bate baina ne aren dai may buntususan na petuaran lako senenuri baina aren na may buntususan na ban ne solo silona minda na bate baina bati sendo kakko inde marante umpatu tobalu baina nakasatanu jo may batan umpatu tobalu minda na bate baina barto napa do Majayapura na petuara lako senenuri ditore ke inna bate baina siapa pasara do magete na petuara lako senenuri inna bate baina siapa paniko lo merura umpatu anak senenuri ditole mirate baina siapa patian lamai rura umpatu anak senenuri minda bate baina sene tampang inda-linda na petuara lako senenuri baina siapa tampang na petuara lako senetangke inda bate baina siapa tampang na petuara lako senenuri minda bate baina siapa na Peresli yung may mangkasa na petuara lako senenuri minda bate baina sene Ardi inda-linda umpatu tobalu minda bate baina pengolan yung may tauburon na ban pengwili baina pengeka yung may tauburon na ban pengreno baina eka yung may tauburon na ban pengreno minda bate baina pengselfie yung may tauburon Umpatu pitu ala kon lori. umpatu petua alko senenuri kasulukan iti julong inane minda bate baina ne ute lang may kawasik na petuara lako senenuri ato bendan na jote ato bendan jote inda bate baina posoy do may buntususan na petuara lako senenuri Lembang tidak tuh baiknya. Dah dua melatas tuh pak, umpah tuh baiknya. baina perkara inda-linda na ban pari minda bate baina sene depi
lamay tondo ko na. Lamay tondo, na petuara na ko sa netangke. Na sa nedepi, lamay tondo, na petuara na ko sa neluri. Iya to kay di kali mo ta mo mibisa na nang ka ito. Paano to? Ito lo. Yo. Bayi na pumamili ro may sangala. Na banto baru. Hei, bener awake. Bayi na nagsendorap ko, na petuara na ko sa neluri. Satu korolong nanay patuyo masangi. Indah awake. Bayi na pumamili ang may kawasi. Na banto moreno sa siluna. Dito lang mirate. Indah awake. Bayi na nagsasonda Indelinda. Na petuaran lako sa neluri. Dito le. Indah awake. Bayi na sa Pongia Indelinda. Na petuaran. Bayi na piyado. Yes, namali matampak. Patu papareno. Hei, bener awake. Bayi na maramdam sambali may mendoy umpatu papareno. Dito ulit eh. Hindi awake. Bayi na mamario na may panubato umpatu maweli. Dito ulit pa. Iya to memang sangai kecuali di Kalinda lagi na apa. Dito ulit eh. Hindi awake. Bayi na sa Rio na petuara na ko sa netangke. Iya to baila dito le mirala di sangai bisa akan nada koda ko pato sa baterhang Dito kita. ulit eh. Hindi awake. Bayi na Rio na may panubato umpatu pengepi. Yo, dan diminta tolong ya to kamu tulan toleri pupe sangai bai bisa akan nada ko pato. Ya namo ini bukada pumalawang tu bai tara nama tumbato. Lagi gua gigi tiro-tiro lagu bantara nak nama narang pengeluaran na pandai-pandai menarang mak pasi patutana pandai mak pasi duduk gatonan. Nah, kita masih sambut domi tetong konang kada domi te pari pak bisara pak ulel yang kubua. Mindu dara buku min patu malik lagu to balu sola jodi. La to romerintah tamarantang nomor 30 talu salah ko 30 nanda. Ro mindu te berraba buku. Rampo metua la to romerintah tama lantang nomor 30 talu salah ko 30 nanda. Rarma kambantu rampo depan pamali itu tuh lagu semula soal siluda latur kemarin tinta menantang batang pulung talu sargo batang pulung karua rarma kambantu depan pamali itu tuh lagu siapa moreno latur kemarin tinta menantang nomor batang pulung talu sargo batang pulung karua rarma kambantu depan pamali lagu ada kasihan luri latur kemarin tinta menantang nomor 2 sargo pitu nah rarma kambantu depan pamali itu tuh lagu siapa Bapak Eda latur kemarin tinta menantang nomor talu nomor karua sana 10 tamu. Gua yang betul saudara salubu gua merasa melalui lantangna tema itoran tomak rabu gua karena buat taman solana sangat di timang mak pulau sang lampang di rande mak murantang di seno si teruna marumbo kama penduan tula tamate rante galua ala di lugun tamate pasirian na tandung galonaran na tundan bombong anggalang lagu bakban alek banga tapi kisah busa kanta ya betul rombongan na siya bangsa din tapi tandung rombongan na Sepi, Sora Sinuda, dari Tandung, rombongan nasi ada Eda, dari Berinding, rombongan nama Sepi, dari Berinding, rombongan nama Balin, dari Berinding, rombongan nasi ada Evan, dari Berinding, rombongan nasi ada Rendi, dari Berinding, rombongan nasi Bapak
Basara dari Parinding, rombongan Asia Glory dari Parinding, rombongan Asia Bapak Ari dari Parinding, rombongan Asia Bapak Abian, Bapak Dia dari Parinding, rombongan Asia Maalpa dari Parinding, rombongan Bapak Gapa dari BP, Yumimo Morewali, rombongan Asia Bapak Depa dari Parinding, rombongan Asia Bapak Lim dari Parinding, rombongan Asia Nenek Jesenda dari Melambungan, rombongan Bapak Robe Yumi Dimika, rombongan Asia Pungaba Damai Paniki, rombongan Asia Nenek Andri Jomeran Tepau, rombongan Asia Nenek Soge Jumi Tobubun, rombongan Bati Indo Kuku di Barante, rombongan Asia Pongebi Yumi Tobubun Bengkebe, rombongan Bapak Rampo Yumi Tobubun Bengkebe, rombongan Asia Pengorigan Yumi Tobubun Bengkebe, rombongan Herman Sola Adinda Dedinda, rombongan Siane Ebibo Yumi Tanlulibu, rombongan Arman Daya Maisadan, rombongan Anto Jumi Wasior, rombongan Siama Sinta Yumi Bundu Tagarib Tanlulibu, rombongan Siane Ebila Dedinda, rombongan Tian Kareba Yumi Gimika, rombongan Mama Sigon Yumi Tobubun Bengkebe, rombongan Siane Jesen Demi Daya Melambungan, rombongan Siane Bamba Daya Mebori, rombongan Siane Angga Daya Mebori, rombongan keluarga siapa Maraya lebih buntu Susan, rombongan siapa Ngabel Yumi Bode, rombongan Yose Yumi Do Daya Mai Dondon Pontang Bolang, rombongan Siane Uting Yumi Karasiki, rombongan keluarga Pungusui Yumi buntu Susan, rombongan Bati almarhum Siane Basang Demi Durang Banandan, rombongan Siane Aren Daya Buntu Susan, rombongan Indo Sundai Yumi Rantebau, rombongan Asia Bapak Chelsea Yumi Makassar, rombongan Bapak Ria Lobe Bakale, rombongan Asia Rambun Yumi Garasik, rombongan Dodi Sambali Baika Dundung, rombongan Bapak Mamerdi Sambali Maria Maruang, rombongan Siska Yumi Makassar, rombongan Maratan Marampa lebih kadundung, rombongan Nabedo lebih kadundung, rombongan anak Indo Karabuaka Dobi Buntu Susan, rombongan keluarga almarhum Siane Onda Lobi Kandang Batu, rombongan keluarga Siane Arne Lobi Kandang Batu, rombongan keluarga Siane Dambu Dobi Lobi Tong Losangala, rombongan Asia Pengonin Lobi Yumi Tantaran Tamnung Libu, rombongan Nama Maros Lobi Sarabunda Sangala, rombongan keluarga almarhum Dia Bereru Lobi Sangala, rombongan Siane Bamba Yumi Garasiki, rombongan Pasien Bamba Baju Garasiki, rombongan Pasien Wiwi Jumi Pare-Pare Yana Santoku Salurara Salububu Lalu Lendu Dapat Rantai Kalua Nadi Lalu Dapat Pasirian dan Galoda dan rombongan dapat di Soda Sulukda Indelinda Yana Santoku rombongan tuh Laugaraga Sanggeder lagu bumbu setiap karena Lendu Dapat Rantai Kalua Nadi Lalu Dapat Pasirian dan Galoda Kumuai nanga sega ayam gitu sega inang lain dia gitu lain. Daturo sudah kebin dan dirandanan sangka nado di bodonet dasarnya sudah gila di batu tentang disembangan bisaran nado di botau bunga rampok bangalan tema aluloto temo di jentek pembuana lantai rantai kadua bentang lulaga palinanda keerang gumong bongo sangat diangkaran nakon dan toda pati ngilmakuba panalit naruan menaruyangkan diangkan langalako tapi luar tak ada tiumbak dira rabagang panadolo di bukutan aside adera tate bayi parantakan daure maulinda nyumba sama baliri randa pada hadi tamlulipu si tiga dan dobanane kandi bangaruan tuan loa ida ada
sengkin bulu babu siade bulu teh rara magam banana kedundan to mamma lago bak bana lemba menaru yang atau batindo lago tendo to analindu sanda galua timba sanga bali diranna padang adipa diki digente dondo go nabendan ni salle galu to anu agida samaranna donna bangala gambang padang adipa diki donna kurra madapa padang adiran teuda Timba aduga bantari sammagaraida Banggo lo di bulan bantara nakda padanga Timba padang adima dan ada enakna bungkara siaga tuan lo aja Rara magam menadu timba sang baliliran tadi sadan dulu padang adiun salu galua di gente itu dikasiri mata bunda di kabangga ataupun turunan timba adu gempat dari sammagaraina dan lekon kulan gente tontogo Dai danda padang aditan lulen bangna timba bantari sanda basega ganna padang adima agale dai danda abba bunga atuan loa gida tobulla diampa dikasih ibadah bubuda angga bulan na timba padang aditan benangkan bonlego padang dimengket tege timba padang adikan dang batu dai danda para padang atuan loa gida tobulla diampa Magari makna de maira ramagan pantuna dengan pembuangan karena ada kepadanya di Sulawesi rantai kedua alam tebasirian dan dalonara lagi gua tatong kontalang tamade ubah baradi salisangka tahun di semua tamade kamarin denan talangan si pemantap peribatan itu berrabu dalam angkat coba kaburan nau umarasa longgara kasangke daerah laku memposa jenggaran lembai dan kandang kalang laku tempat badang dan temebo langan di sidang toki simon suara dan isikan teba
mau te pernah ini. Oi, patar supaya kalau otomatis kita itu jalan. Malam kami main yang itu sonde. Benda tengok deh. Terona si penguruh anda tu orang bau, nak petuar orang kau sendiri. Terona si penguruh anda tu orang bau, nak petuar orang kau sendiri. Umpatu era solarina. Terona sene era damai perinding. Umpatu era solarina. Hoi, bintara terona de. Terona pontaro jomebatan. Umpatu poteta. Terona pontaro jomebatan. Umpatu poteta. Hoi, bintara terona de. Terona papa sepi damai perinding. Umpatu papa eda. Terona papa sepi damai perinding. Umpatu papa eda. Hoi, bintara terona de. Terona papa aling damai perinding. Umpatu papa eda. Terona papa aling damai perinding. Umpatu papa eda. Hoi, bintara terona de. Terona negesen damai bori rombongan. Umpatu papa eda. Terona negesen damai bori rombongan. Umpatu papa eda. Hei, bintara terona de. Terona sene area kalau metondok na petuara wako sene tangke. Terona sene area kalau metondok na petuara wako sene tangke. Bintara terona de. Terona parome jomai tumika. Umpatu papa eda. Terona parome jomai tumika. Umpatu papa eda. Hei, bintara terona de. Terona nakana buso. Yung may tuubol may mangkepe. Umpatu petua ala ko sene tangke. Hei, bintara terona de. Terona na emin
umpatu jober sola ongeri. Hei, indara baite. Baina pamarte alamai patangan na petuar lako sene tangke. Hei, indara baite. Baina pamarte alamai patangan umpatu pongeri. Baina nina apner jomen saban na petuar lako sene lori. Indara baite. Baina pongkoindo me Jakarta. Sarambo umpatu papareno. Itole. Indara baite. Baina papita alamai sogato na ban papareno sola lima. Indara baite. Baina armen na misadan umpatu pongimo. Itole. Indara baite. Baina Antonio Mai Yosiok umpatu pongimo. Itole pa. Indara baite. Baina Mama Sintra Name Taronipo umpatu pongimo. Itole. Indara baite. Baina Paminda Metalonipo umpatu pongimo. Indara baite. Baina Papa Linda Mai Parinding umpatu Papa Eda. Indara baite. Baina Sesa jong memingkepe anak atomate yo sene tangke. Indara baite. Baina Papa Kesia si terep Pak Chandra damai Parinding umpatu Papa Eda. Baina Sarni yo Jayapura umpatu Papa Eda. Indara baite. Baina ne Epan damai Parinding umpatu Papa Eda. Baina ne Jason damai Bono Lombongan umpatu Papa Eda. Baina ne Randy damai Parinding umpatu Papa Eda. Baina Papa Arning damai Parinding umpatu Papa Eda. Indara baite. Baina ne Glory damai Parinding umpatu Papa Eda. Indara baite. Baina Papa Sara damai Parinding umpatu Papa Eda. Indara baite. Baina Papa Chelsea damai Mangkasa umpatu Papa Jakara. Indara baite. Baina anak-anak Bamba amai Karasik umpatu Nenek Bamba. Baina Nenek Bamba Karasik umpatu anak-anak Lori. Indara baite. Baina Nek Soge si terep pengeni nyomai to bubun mengkepe na petuaran lako sene tangke. Baina Andri jomeran tepa umpatu Tobalu. Indara baite. Baina sene Sandin Delinda jomai Kamiri umpatu petua alako sene Lori. Indara baite. Baina Papa Erlan jomai Sangata umpatu Papa Lori. Indara baite. Baina ne tamu lo mai tongko sangala na petuaran. Indara baite. Baina Mama Arus sarapan sangala na petuaran. Baite. Baina anak sendo karapoka do mai bentuk susan na petuaran lako sene Lori. Indara baite. Baina si Papa Nipa damai Parinding umpatu Pongeda. Indara baite. Baina Mama Simpson to bubun mengkepe na petuaran lako sene tangke. Rampo jomai to bubun na petuaran lako sene tangke. Ditole. Indara baite. Baina pengoringan jomai to bubun na petuaran lako sene tangke. Indara baite. Baina sene Ira jomai Balatana Basebayu umpatu petua.
Ya jalan kawan nih. Baik na indah sundai yang may tepa na petuan ang lako sa niluri. Hey, hindi na baik deh. Baik na RC sola sinuna lo may jamba anak ka sa niluri. Hey, hindi na baik deh. Baik na taro yang may batan umpatu pamateka. Hindi na baik deh. Baik na papaika yang may palopo umpatu pamatison. Baik na sila panunungan Martinica, Papua, umpatu papaela. Baik na keluarga Armando Rero Masangala. Yebe Rero Masangala. Na petuara. Baik na ne angga. Na may bori lumbongan. Lindayan umpatu pengeda. Baik na ni Ibamba na may bori lindayan umpatu papaeda. Oy, hindi na baik deh. Baik na ni Rampun Tarasi Kimarante na petuara lako sa tangke. Hindi na baik deh. Baik na lang sa Nobone yung may kamini na petuara lako sa niluri. Baik na Pandi Solo Siluna Indalinda na Banta Balu. Hindi na baik deh. Baik na Rampa Inde Marante Batu Reno Solo Siluna. Hindi na baik deh. Baik na Papa Ipan no Benedicte umpatu Papa Weli. Hindi na baik deh. Baik na Papa Ines Kabale de Gadondong umpatu Papa Weli. Baik na ni Bakero de Metobubun Mengkepe na petuara lako sa tangke. Na petuara lako na luri. Sila Indelinda na petuara lako na tangke. Baik na Pongerna no may kaolamba umpatu Pongeri. Baik na Pongerna na may patangan umpatu Pongeri. Kamu solana salah sapi itu. Yate kono ngabay yate sura mo jopa ngabay te. Nate indara baite. Indara bate. Baik na sa gampang Indelinda na petuara lako sa tangke. Yo, dapat di sini. Ada kami tak. Dito le mirate. Baik na po Peresli na petuara lako sa tangke. Ina bate. Baik na sa Eka jo may masamba. Na bangko epi. Ina na bate. Baik na sa Dipe jo may Jakarta. Na bangko Sirona. Baik na sa Dipe jo may Jakarta. Na bangko Reno Solo Sirona. Ya te bisa sulukalang Erma Indelinda. Ya te bisa para sulukalang baik na pa sa Risma na petuara wako sa tangke. Kalau baik lang sa sulukalang Gitu le mirate. Igna bate. Baik na do semi na petuara wako sa tangke. Bane yung may bone na bana na kasi niluri. Nan kaman enate de robo ko. Paparero do may sangata na bana teta. Ang nabilang do may sangata na bana teta. Hindi na bate. Baik na Sandi do may Papua na bana teta. Baik na Mamalari do may Palopo na bana teta. Esta la madam na bana papa. Ito na mirate. Baik na sa Angi na bana Pamepi. Iya. Baik na Hermin do may
Nabampong Kina. Wari. Baina na Herman yo may wamena nabampong Weli. Hermin. Baina Hermin yo may wamena nabampong Cakara. Dito deh. Indra baite. Baina Mary yo may Jakarta. Wamena nabampong Cakara.